الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu maislamu wa Komori wajihunda wa harmwensi ya Komori makatika ondo na tsawanji tamkeinu hamande kikawaida no wajundo monze wanidunga we makati yanu no wajo jahili wa baadabanu gamu mtosoni he kawaida kiislamu numambiana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanama watukufu wa Komori hamande elimjua ukaya rihano zevu wa virabanu makati iliri na nuzane rijuzezi jiriwa harmaensi uskwalewe inu ti kusudiande jaivanu baada nsi hunatsu virabanu iliri jari hadisi mbapi hauone so wa Komori ezilio ikao ngabonji watso zijua mfikiri hauwa zijua ushawadi wazao ilirudeshelezizana au kayo ndionsi wenge uskwalewe inu ngamina madanzima au kati tsawansi jodo kamleha kuu ni doba kina madanzima shanga mina introduction ndongo mbilinjo uzibira ban ikao ngawe hadisa he mana mazuki watu hajimba swalihi umko he Komori no reja Ivan ikao hafanya interview mbili nzima yaifanya yene mananyasi Ortega na nzima ikao haifanya jana skati kusudia ukaya umrejeiwa haji onde sasi wasarjo jitamka oharmwana adamu ikao leo yinu wahimina asharnomao hosoni ma oandikao ngaruwa nao ne system ya mbaba Lukman haukayakar na hambarika wana kisiasa yabole funvulonga mjoni banafasi ndenge wana dakika tojo kawale ilile wenuri rongo haukarikari hansu kakarna urongoa haukaba no yankli hisi wanyisizwa hizani sirikani zora kaufikir nusu ya hatu rakamengoni mwandwa kwamba zuki hajimba ukaya tsirongoe hata na ya habatusi singaboratsuka udevale ndongo uramba ndongo haukarika ulindaru wa Sullivan ewengo leo zija la dhimari zambi gamjovira mbabi harumwa suje abiliahe mwana mshahatu ikao harumwa zerezo hamba Fatima Bakar shangari mjwao pia hamba mzaze Maulida wa Shikoni yahe harumwa mjwa Marseille ikao ya activist vahe jemana mshahatu Fatima mze Said Janin womengon mwandu ikao warwe beramu yahe daula hakinu harumwa ndo wazade rongole yao mahususu ezituenda bonsi juu yabo mwana mshahatu ingu subise harcèlement nge harumwa kalomni na injure ikao kazitsuhenda haila sansi ya hembana wa harumwa ikao ndo ruwanonao evenge jabanu njeni hezeleji harumwe hadisi hiyo haukaya ngu pariso intimidation na banuye shilonziro ndabo yakawa nutsi wandwa sheha mandae shawano ndwa mbao wandwa ume wabidi wahimewa wane na ndwa ume evenge sujamanda yola dhimari jebanu ronesa ukaba ni nubana wanduanika o mashababi hauandwa duhazi riwanona obanu wasangwa elewao wenji wasa waelewa ngamonao ngamjona zensu hizo ngabwandu wenji wajore plie he system ya bali wani azali ne mwana haheleo inu bengera nzaru odo wambia ukaba nuyanu majumba onjano lawa ngabwandu wakaona sihunu wapawenda hula jaboko ngabwa wakao wona hula wala wajahun wandu wa siasa ngwa zifanya uko jibo simaranja leso ala ilo mjolibira haushashi shema da madhubuki kaudu ya nehansibanu de ahusiana neze detournoma za heze fond za usana neze proje yabe katsi vumba hiyo abongabo nongozi njibo nsijikao wa Komoringe bidolo wambiwa au kabanu ngabo ze proje za hesrikali zi detourne wao ni kundisha wandu ngabo ze proje za heze association onge en même temps zilobo nsiju ziwanao no ulanga ziwanao neze violensi ziwanao neze haki za kibinadamu za association zopia ngabo wanadamu wa jihansi haunji ya haudo tunda ho malabalo projet X idedielo ao harmaza association hizo homa de losonu hazo wandao haraka wankuliaze projet hizo renge mapesa rezirewe remisihiri rezelekoli haina mbaba hanu wabidi wake projet ngabo wandu special wakansi harmaze idara no wafanyo hazuona ze emakungumanyo ya bonze wanu nudif no yapu wandu wao pia ngabo wandu ikao leo inibidi jeri hadi simbabi parce que zenongo zinde mana tso shindwenda usoni
ngabo wanadamu ikawo zirende hando mishahara ndo maisha walonayo dodo detourne ze projet ikawo bidizi saidi wa imachama ne makungumanyo alobo nsiju hafaida za hao shekaru wasuli abo ngamjokara ditsena likomembabe miji hauke miji ngabo projet za miji zemalizonga zirengwao no wenjua watumao zemalizo da swanduru lobonze longa lijori hunika fikira banu ya pare ya misihiri ya nzia ya likoli ya lopitali ya ndongotso kayonsi ya obasa wa mji zenongozole wenuza dezirande hashambo ngabandu wa wajihansari mwe miji ukayaze proje za mji remeze majilisi remeze tsuare hunu ritsange mitsango zemaliza husana neze mashuhuli zemalizo pia tanga bandu wakauswa amazetwani hasibabu ndekando nenda wakenswa uzisenongo amandizo ebenge yabo kwezi ile wenunga mjo ukaradhi ripwembabile tiho rambeze habari hizo haukaya yemanga mkomor ne mkomori ulona hamu ne mjua hahe ne machama kanatso jorengwatso ndo abesheula mbela udoha madziwa na wandu ajine wajitumisha hezenongo hizo na mkera dhirizambi yode zemada surtout yonde mada muhimu ikawe ni hansiban leo ilimjue zinju usanezenongo hizo kaya kaziti na ukaya mwali haunzuwa na unga zija zenongo zozi renge mfu shawa nama wakomori na mkera dhi na lisehena mnaini wakomori jaban lorjer jibu maususu ndami haukaya kabati mrutsuona hauyatsu jua eza hunda hajimbe swali ne mwana mshwatu Fatma mze Saidi Janine ikawo hatujuu garijoko anada mwanua kama akina ukenu bana niyo yotolwa definition ikawo edawla hakiri hanyo banu si hambe mbana yinu gejomkini ha rifuzu haurifungwa haurife yabo zefendaru hizo zikalansi zeni mrumeda mbanani vanatanga bo wajo hufara hawe jaona yembana ranzari timizini sonde kibinadamu yonde heli raumba karna ujofanya zindoaji ngabo mbao mungu rikena moso ntipi aroneze nogozinze hisa zondi so ntipi arisuheteyo ngabo wajoka prison wende wambi wa ukembana isa waje wafungula no wajo rengembana ebenge abo mimi Tanzania lezokaya heni mruwane mbana inu ha conviction uloswiru kayangani wano ha fikra shati mbahindu wonde mwana adamu jotene bo harmemba na inu ataise gujojwa ukazo andrabo gujojwa utuhumlo yoke jazilo harmo binadamu renshoun mimi mikala ujabanu neto mifano minja usiana numdungano wa hemu chitama tena mihanzekani mfanyo ze interview zangu zinu zidoka akademiki wandwado sana welewa mbabi zenongoza he dunia inu renshio ili hindi mdwati doka surpri henu wakata jona ndongozi jiri ya tsoshanga amazila tunongo ya kauzilinda haini kalma la umbwa ya bola dhima hungilo nezo rende harinizo hamba mrie bwanga bodaba bola dhima nga bodaba mjufu moya bonge ndongo fulani ya bola dhima nga zienshiwa arme societe inu na bane societe nda sonti ne zinduzi lobo haribanu nizori subiseyo izonde za fanyar lo mujtama ebenge mimi Tanzania lezoka ya siwanada mwikao ngaruwane mbana yinu rakubalia na ukaye mbana yinu ngarijohundana na matabu tsonyangu heni mdunge makini ngujuo certe siti wajinga siti malaba ngarijohunduru wanonao ngabwabironi kazali sifa ukaya ulade mdulo nankile aku ulade mrufikiri no shabatu sisi karjatsorende hamagou hajimbe hende bonsiju wakandongo nziro mziono mwana mshwahatu Fatma mze Saidi hagamatiwa wanruaka ensite wakatula hajibahe yarengwa memta ili waritine harma terrori na problem shahaji haonesa ila ankli sena miminga mumsalue haukaba numrujoni kwa fikra kaka idungu shawinji wa hatu rikau hadisisi na haji H24 rikau mambia hajukae kakujarongwa itulejo koneso kautraise nane kamru hende hao no mramba manzo nje komori nzo yaone mzazae riski otso amba nzona balamru jwa hendenda rengwa yabomruke jakabo ye hafanyo kabo hajari trahi zonga joka hajika jarambi yazo shanga bwandu akahambuka hajiha negosie hajasi komori ngabwandu akabanu wanwandu asao komoro wenje otso amba wamba wende ngabwenda onde wazingaro ngabwenda mnamoneza hunde mana nyasi Dr. Archimete
yaula kabajatolwa barua ne waziri wa zabar za danulio kajamwamba asihe yebo yasihafanya kajazingaro wafungwa lo yabo yesambi wala kajakamba asihe yebo yasihafanya kajarengo afungwa ainsi de suite karna ushinda rivumbuo wandukaongo intimide wao henusiku mimi ngamina manama wa shizbandani yetsanda hakwenda vakansi Komori wakati kikea ka ministre de l'intérieur kiki haina wakati wa jovoli hatsodongri ha aeroport bahimengo ni mosi kwa jauna nambaka Bolt ikango so Komori nganzao jihudumu parce que mimi hata na josiha na njiao jaune de na pose pasporo kiki hatsengelea hamba wona mumrenge mumuhamisi obalanda la wandwadi ngo babu harmazerezo ne moto wakajaparo njarma feri ya rezo hamba mimi njaparo njarma rezo na mbuwe mtowe video na paro ngwamna biye wakati yambe seba njirimna discussion bala wa trompe amru bese wa mkonfonde na mru ambula henzai donc banwe hadisi yinu nu hadisi kaonga rijua wa intimidation haukaye serikali ya Komor kwa twanza wakubalukaya ngwao na dhamana shaheni mrulo dhamana yokubali ze critique yokubalukangu joholo majankudi wa Komori wa ondo we hansukaya dhamana kangala majaya dukaya ngujwamba hebi ngujodeziwa ngujofuliwabwe ngujoremwa aborono ya johulu aya fekutu joza dunga zodiso mimi na nzonabe wanu wananyasi kaunga remanosi na obana ikau wakane asharnoma wadiwaza unaanya no jamaa wa hao nasi haula ujamaa wa kibinadamu wajauka nurambe ritsehe rishindane ranzani wende hule safara loino hasiba ude zanongo za haji personnellement mimi kom dizo haji mba ya hamba ngabo maske za tombe leo raele wakano insimba na ya ukaangaru wanombana haukayanyi ni wananyasi mashababi mwanwe bana yini ebana azalinga na magardu koroza bari yema ministri wala ngona magardu koroza bari de riski wajuwao kaya wo wantanke dhamana hazila ndongwe kaozo ujwa ujiri harumansi wandu waji manifeste hao wandu wanzwe puvari hamvu hata hezo nongozo nsi pia yabwe riski ya mwando ujwa hulo hafu na yengu kubalenda ka president na wao no kanga sina mapresident wenji wa ulabo nsijua hafa ngabo ataka nleve wabe wa burubo na ndongozi njizi kawo jiri ngabo wa blesse wao mono ata Donald Trump menibano aux États-Unis wohare mahata le shisholi pulawo wai na wandu wenji kawo tantewa John Kennedy tijindo obi wandu pia wahanza olwa Barack Obama fanya tentative Macron banu zitimi zitijamba nsanu hendo lwa yabonga manzomo no kaya o wandu wao boronao wo wajoka ngwa johulwa wafe ko jwamba hilo ikao nyinyi ngamwele wao kaya izoti de zenongo kamdunge dhamana abili ya zitene konti parce que rekango fanyona iwetso jo kritikewa aboro no sisi ritso haruma yezi ratu parofanya mbandongo yone sendongo ritsingo joja bandrasiro arizare o andu wa sherika zo anda aborideziwa ritsulwa nguo ko jamba mriamba gonza ke dhamana tendency ebengeti janjen mwambie ni leo inukaya malheureusement zila makahamba kamjeshiliwa na banuzinu hajimba ya zamba ukaya vala mrirenda njema mkaurifanya hazi haukamkwenda mwaonese ila hakika ya ukaya banunyinyi ngani harumwe system yokaba ke dictature monsijumu ihara yao kakaitsi haukaye kando udezana ye karamba mjibu yabozi sazisa ngari tsingo hamba mhe mjibu ndongo hindini bwatswandu banuwa he opposition ada usmadi bwana ndongo hindini bwatswandu watsoki nyumene opposition banu andu wazali watsoda munyi baraka watsoda Muhammad Ali Swalih watsode ya Metro Mahamud watsode ya si diaspora nyonsi pia nyi mashababi kaunganye partila heno wakati wa hamdu banwa daula haki ya rongowa nitso wakati wa mjibu mwenda ataba hamdenge mzaze maulida mumfanya hamaola mrubani hanyu na ola mrumzaze ya joka bana hoa zadza hanyu hoa nashwa hanyu shahondo mala mwanjia leo shaka mjashindo jiresiste mwantene bon na bosi ukabanu sido zwani wandu washe harumaze komanteri wahanyu wandu wamba balu kumani amparo narido jibu wandu washe haukai hizo kazi tulingana nasi yabondi zona nzori mwambienuka ni wanaama mahususu ikao si ujo uhadisi harumemba na yinu ikao niti wandu ndasa harumemba na yinu shari hana unanyara kamba ula unaanya ni joka hajimba ya harengeriski zinji manu hau defande hau tsahaya oneso kabanunga bo yezonongo za kipolitiki ngabo ujamaa ngabo binadamu
ikawe hakie hunike mwinyio ya udezo abantu hata makati haka udezo kaka urongo ayena Idris Musa sina hamba mwanashe watu hasa negociatori hajimba yarangaze riski zaibanu pia ni wakati hele bala na shida naye wakati ya yanjio arme problem ya usane mahakama wakati yaka upashi ya deja senongozo pia hajimba est toujours présent hajimba ndizo rahamba hana naifte parce que il a gentillesse yahe makati wosempawa hahe wo munjiha ku donc makati wo henda utamdu haru insha vanuzeno ngozinu ndizo hamba zembizinu donjema parce que zola mwandu wenji vanata sisi raratsu tushewa shazi sazirisomo ngasima prudent haukayami mintsuona namna ukangasar mbana ya mashindano ngabo wandu wa detourner malibon siju ngabo wandu wa accuse wana kudeta ngabo wandu wa mbajauri joke zinji zonongo za majagala hochoka ya mruha mahaji ya jito ya mbengwanzo wa sebon siju hai yedea one mzaza hai ne familia hai snekensi hai ito ambabo bala hasa hafishewa banu zenongo wandu wanu walo kinyumenasi wazambao kanga wandu walo afishe zenongo zosar zikubali pashkar me directe ya haji hazonesa ye signal mayatini wayo harme passport yahe balati hajimbe bahi balanga wandu wasaware ngwaze isimu za hao za zilo informatize wa aeroport ya haya hatojo henda isinyalewa urenga utilo de kote yabo sisiri jarambe ukaya wandu ambao kaya hajika jatambishiwa shae passport ya hetsorengwa hifadhiwa tesaka huja emana ze passport za wandu apasha pia za tuhifadhiwendi na tuambeza hefa mahi kwa dunga nemrumshe na anharar yemanezo za tuhifadhiwendi ikamkwamba bala mkauhifadhi tishia usiku mengoni mosiku uyambo ambassadeur ulo hunu amada hasibutamba kaya hajimba passport a hetso hifadhiwa shaulangu jonzae parce que mate yangu mtinio bani est-ce que ces conditions za ya tukanyo yabo izonde ces conditions za ya hajimbae ya rengwa ya sinyalewa enu wakati ndo bira kausone ya bienda atilwa mahala ya confisque wa ya selewa hamamru ya roahitwa umru mwizi ya kautsaha muhimu ya mba havunzu zinduza eta nabo ya hekamba banu ya haujojonde warengo pashesa wanzawe ni banu wajonda keja josone yabongara nzori mwambie ni nywana nyasuka banu abahando rajari mjibu ni rumamboka yebo mahamba no Mwenyezi Mungu kajazirenda yabanga mjono wandu indini bamwe banga mjo demisione kamna urongo abantu tsene ka hajimba haja yababanga lindori wonekani wana halali ngamjo rudari mazerezo kekanyi tsiwana halali abanga mjo habanu rudomonani shaheni mru wa kweli wakati uja na mreje hajimba haja awi hajimba swalihi haja nabo ya haja neze mvuza hahe yababa hanyima kaudambo kaye kahaji hupashia hureje imani kujabirwa magobani karna urongo abantu tsena emtsirongo mtsiritine pretext na mtsirongowe na mwenzani bahaji haja mwelewo kaya abantu ngabonongwe kao nyinyi ngamjini kao banu nyinga maboka zenongora mbo banu pia sneke sisi sujwa mbabo ndani wandu wa opposition wanu wa siasa ngwa tsingorishilia yenge ngwa rishiliao watsuka wasonziani rango nsuramba sonziani mrwa siasa wonge nezwa fikiriyo wonge kinyume na raia nyiwa na zijana walio yabo mbongo ambao banga zendaondo shangarele wao ko wenji ngwa njia hasibabu ndongo za fanyida haukae jonjale walawe woka jenda bala ha intention ndongo ngabo wahenda hasibabu ndongo za siasa amiji ngabo wahenda hasibabu ndongo za siasa fami zonongo zopia ngizoro harmo opposition ro harmo alo harmoezi nyihwa zonongo zopia mzi kombine shana mshinde mjoka look ngo ifati huwa iwai ya ulobani hanu kamtsina mjoma batso mwishiliani wonde ulobani hanu utujomone hanu kanyitswa ndromnika fikira nyiwana watoto atitira hana nyija ushawode bani hanu na mwende mambe fati undongo mwishezo ajofani na mtsohenda nyinyi na mtsopara fati umambe kabo fatihu fanya jawe ndawarenge mrufulani ufanya jawe mmonesha Josephine banu ngamjitrompeyo zinu za haji bidizi msomeni leo ukaya kamtsina mbandrongo wo mjoshinda mambe zifanyishi heka wafanya yabo watoka na intention ufanya shaye yinji kabati na mnafakiriwa mdadabi ya jomu shilianu kaya arikweli mwende marenge mrumu mfunge paske mzamba no ngwaonezo mrumi yaoni mwajibulie mde wanru mjite harma shiengo mjisijini mambe n'importe quoi shaizo wo wajo kwanza wafanye izondo wajo decide ye preuve de zenongo za hajimba iswali izinu belube ya kanza funge Fatima mze Saidi leo hamfungu
Shafatuma mze saidi hende handani hende kadwa abili hende kadwa raru emana tumfungendi nabo tukaeka mvumbua shahade sidele ohamba ngufanyo na nitide mwamwambia karjao na mru ya habani amba Fatima fungwa mwambe mwanamshwa hatu mitsamihuli na bila ya fungwa yekawa mzingara wa mfungu yofikira hao watu mzingara wa mfungi nesa wajokanza wa mfungi sheka kwa tuhanza kwa mfunga ebenge abonyi wananyasi na mwelewo kaya vanu mrudola no saza numwambiyani vanu wandu wanjirilo vanu ngabo mrikawe mzimaye hifa wede jokotendo nukwane levushe kabla mrajina gamivandu amina Abdal Abdu Hassani surongo abanu gamivandu mina Shakri Sultani wala nsujini surongo abanu si habanu mina Mwanamamba Mahamudu haka urongo abanu shanga sinu wakati mwinjika surongo abanu gasi wandu wanjirilo wao vanu sukabwe fikra Abdala ya hangu mweshele no paparojata adisibanu yanja musa onyidi yanja wandriyo hamba tsamba Abdala jao njahaba nashida na tsukara Abdala bodabalo manama no panwata Shakri juhamba nongo yabo zatu jonjibi ya uzimjibie hata wandu wansi pia sha wandu sana wakana namna ya hemba nandu ebali ye handani dabo yakanga ni haruma direction zima sheka dwabili mdojo kwa wandu wa siasa wanuo wa hodari rahana simaranya wanazijana yani mamjobanu ni jeni yangane na Hamada Mbaye itanda mjini hauni hangane na Hassan negociatori hauna ngane na Idrisi Musa Utilaki hau Benis Beni hau Kemsi doandu wahani njeni hunda nongwe ndini nensite na bonga mjoko wandu wa mtendezani wawezo waloni izoti dizo nyinyi mfikirio jaboko ezo banyinyi msahao izoti dizo ajoka humnikana yabo ketina maana njebanu nishidane na mndu ko johamba mrika unga mjokaya nepawo mdendabala wondo njokotele ni mwana na banu mduwe shela ukabanu ngasiwanada umesilamu avant tout rambilo ke kafirira rangu kamduka jarenda mdu na imdu atsi mdende nai ezindongo zatu lobanu ratake wandu wa siasa warumao nsinai yasharne mautsoka yabo bona atake belu ngotso johe yabo mwana adamu ambere nga ufungwa zabarindi haule wenwe kabeni sajaban hatake munyi baraka hau hatake karihila hau hatake mru fulani wa opposition yemi hotsoka mtujana na bena rengwa fungwa zabari hau nolwa no ngwambo ngamjo mjibu haila namna ya hesi ya salambanga lifanyao ngojo ambanrabo ngojo tungako elisha ngojibu shana msane mdojo kabanu gasina bahanu rabakishia ni beni tsuonge mropoza wangu shawari lolea washimeji watu yabokari na ushinda na rashida ne siasa hajimbe haonesa fikra banokasi komori ye mru yako mfanyaza nongo za ndani amba metrofami Said Ibrahim na o harume siasa uamba yopoza shanyi wone heli hajimba yako mjansingoni banu he siasa shawu hashinde heli wa ustaarabu kano ala hajimbe ngoni vumbuo en tant que ancien député ancien ministre shaka jani vumba banu kifanywa Said Ibrahim yabo na mwelewe nyi wananyasi ndo banuka zenongo mwafanya kamna ujoto wale kalima mlirejezi haukaya mto wa grifu za hone saukaya ulatsu na anya zenongo makabuza mbabanu ulatsu binadamu vanuzika henda tropaskata majara haya ndongo za hamba za hisa zikauhezo abaoni banu no zensita rwando alazingaro no sinde heliyo heni wajokanza afanya otso fanya haukawa wala wandu mabani hatu wala wandu banizo rifikiro banu nizo zirende hao londele bingune shebande shansi kivu diko andu siasa wanu rema opoza wandu walo harmezilo au tsandu kaongwalila na wazim ye provokarti sona sonsi pia donc yodio na kojana biye wala na nyasi wakabanu wakaureme masambano jusoka hajimba na zingarwa ufikirizila kahambaje na eka kaja zingarwa abo kartisi nani yabongo ajo continue no ngamtsingo hamba rehamba yabonga mdibi yao ngebanu aba ya acharnement yababa hazende zila warmwe siasa yabobo manadamu hujidiwa za maudu hujidiwa zezijao uhansu kabanu mrujo kamnono gojo kamrumdo hazi no mru hakamne janare ngwa au hakamade ulo mrumdo haza kamnono ezo pyanga mfikirio ni wanduru wanemba na nusi na nyibanu ukasi wanduru alabanu wazima yekomorao maswa mararu vanu dahubini garjwamba malaja Mali hau malaja Burkina wofamru hatanru kumei wandu kwa jukabo fundu hunu wetso famru mzima rekanzo ni rekamali rekangas jabor sari jua hatarijwe na sabahi rijo hao hakasi singari jijuao ngebanu ya hadisi yokakar na ujofanye siasa dunambe kisiasa vanu heli nyinyi mtsingopo wandu wahe opposition mwe wade abantu yode heli batu mtsingopo wandu wahe zire wadea shayo ketu sababisha ukama udu mru wa opposition jonda harma yetsandra ya hauhende harma ya mahame rambe wana zijana ulo kana mwanleve mungwe
haukaba si kartina le jeshi ngeborchona le jeshi karna ujoruma wadui si mrajo joruma wadui ambo kaishia mru fulani ngu John Sujini ye mru wo mrindi na mpe mabandi matsanyu amonga uzime ngomira rutizo na watsomdengele wa msise watovu wa msise na nanga yabora silinda no karija wasuli harme daraja hiyo ebenger kaujawanu German benukaya yabolewe inu ni mwamba ukahajimba ye hijanga mjauzia na mzie ezazoti pia shanga bo wajire banu wambeka hajimba reje banu ngwajo zia kwa na urongo atsen na mrongo na mjuhe mwambe na mzie ranguleo ba mimi tikaulinda tsamba haju kansuro ngo dosi yako inu yezazoti rongowe rumie ankli na rumie mbenu strategy vangar wanona dictature yotsinga yibu ka hajimba honde komor ngawe menase kujarongowa hauhifadhi handani ndo wana hone mrumushe wa wabaluenda komor huenda wafungwa huoneza hunda Fatima Mzee Said yo traumatism ya howana yo problemu shangari juwa ukaheni mbabalu mru ajojo utumba mruna tumbe no ya hei ababo wa haja ndo joka ujaurongo wa bohaji na asiru fereshea na ukujafanya nai bo shaze kunsei shababanga lindo alamba fungu na mfanye zindo jini kaja mahani mumfungu au tsi jamrenge mumfungu izo zimba shawo tsindani kamtsina hata amrioni kazadi mbabionga msubutini mwambieni horono ya subuti yambo waze wahatukaya wotsi wanru omnika shawiri ye juze nyinyi ye mwana wahazalira rangu kamna ushinda mwambe ndongo yafanye ye juza azali haumambe ministre de l'intérieur haumambe ministre de la justice non yotsi nivo ya hanyu aponga mjihadau bwana nyasi ne preuve ndazinu ebengen so kanzani bire mbabi nonese hopande wonsi kemle ninjar mwe sujabili none sokaya nzaza hatu nzaze maulida mwanamsho hatu ho Marseille ngevanu ngurongo narikubalane sonsi pia ukabanu roandua daula haki roandua lombaba lukumani ngabwandu banu sonsi pia observer nao ngarongo wao heni mlungene ye degré ya hahe ya ujorongoa neze jazba zahe za ujorongo abantu sonsi pia ngari ngonao ngabwandu ikawo wa hali harme daula haki wotwandu ikawo wotwanza bajinbano go vwa ifo hahe kreno izondongo ikawo zojo mkinishi ngabwandu ba walo harumale janvi yonde heli ya hao jaboko ngabwandu walo hunu walo opoze ngabwa walo hula walo opoze samba nezo pia ngari wano banu shaizo kasja sababi shandizondu ninde jeivanu haukati paro rongo abanu Idrisimu samba ukaya ye logiki yao bobolte okari dorongo ware relatsaze nongo zaudeza na neadabu ngamzi kubali shaka mna ujauzi kubali haukaya ye kale woyin tsamba nswanza mrude obanu tsende tsono mrude yotsita komanteri hautsi msutene zilanda bo balanga miminae yosawa mzambaru mosilamu keni ya sedie mwidzi valangu jondaleta mbilahe bahe bo ya sedie mru ya renda nayi ya seda yawa ya fanyaye plante mru ya wasulienda wemru valange hamakosi yona wenge na dhambi bo haribala yabo kamna ujua mjebani mambo kaka mtsanza ndo ade yao ngamkubalio ka kweli ngebidio restabilize rikubalukazi ni generation rishinda nao harumamare ya Facebook ya hezenongozi jiro harmaensi ngabo ambonga sendao ndonga bosira mbonga sendo nayi ngabo ezona mbaori wana ngabo ezona nyumba mwana shari wasulira joka ya ramba na risane harmazenongozi nutpia paske ngabo adzaza hatu ngabo wababa hatu ngabo na wana rasaraza ya walona ze Facebook wadungao na zinu ngazibakio rihense adabu ya ujourongo wabanu ili wanru deja watu apresie haukaba no shijoni ka wanru anvi wakensi weshie dena mnarjoka ujargumente banu heni mnungene lokansi ha heni mnungene ankli ya heban heni mnungene zoaju wao heni mnungene fani ya ilmu ya specialize shayo ketuzi ekarjanga rongo wabanu heni mndu atsambeze ndao ndu aweze ndonai izo deba ideologique yodena mnandu ka ukawana zijana washindani surtout harma karna madayin ketujisa uke mashindano ya tusino anduwa mbabalu kumani yabo mpaka wade ya uride no na mjebanu mwambe mi ujabanu wakati mjimi hamba ukanga mdefie o harume croissance économique ya komo rukaya kabati mdu jojabanu aparoheza harumara ngumaha ukaiparo ka 4% haume m 3,80 ke japaro henda yotu andisa 9 ija 2,80 yambangi yo 3 2,99 3,3 ke japaro njia Muzambaban, mambe soy de pauvreté, mihamba za ingérence, mihamba za dette extérieure, mihamba soy de mihamba dongozi njiban, mamba kana mjerishinda ne bayonde unda onti des réformes za hionti shabo ndongozi jojabanu bwa wahaliko libo ajaba tramba ila ketsi ya leo ila jana ndo shindana. Yema namshwa hatu madam Maulida
bo wanrwa umemaba mabira marengoe ni mwabanga mimori shindane sinani na mjeba banu wakati mkao rema banu ya ujibu ya kado jibo fungwa nyahamba kamjibu shando wa mrumani na msorengo kama damu maulida ulangende nasi harongo wa haremeyu na mlire mesi mabani hanyu na mremo wandu wa siyasa wa huwanyu na mremo wandu wa siyasa wa lo harma ye daula haki mambo kanono wewe nde wa harongo wa shangar jwa wandu wa rongole yao shayenyi nusu ya wana wahe le jamvi kao nyujabanu matako wandu wa zade kweli kweli wandu wa zade mabana huwa zazahana benge wahe ya vanu wambati nitili shanani tsahe mru wahele jamvi ni matake ala plus iso ndiso sisi wanjiri kwa babanu banunga mjoshinda monokamu fanya directo banu njaparo vumba ya shababi wahe le jamvi banu c'est rare benge tire mwa mitifanya droit de réponse me ujaharmana mnendo ajina paske nga mina message nanzoe waswili benge jawakati mwone haya mjokaya banu kamna ujua quelque soit mwone mruja mzaze maulida hebanu ya rongo yambe jau ikari balanye nyinga msutono mbabalu kumana umalu kumani njemdo jibu mzaze maulida ne jamandaye yabo kamsono kabo ngabonongoza minyi hate tsoko bidandwa shanyu deja wajipoze ma question izonongwe kauzi kanti tidokado silamu no do binadamu wa hatu sisi wandu aume ukasikari jibu mrumshe tina ujo hambale zinatako koma katisi ukaza mrumshe na tukabo ngudeziwa nono do kaya onesiwa ila namne kao no ngabonongwe kao mrumme ye ujo hasotar mazanongoza kimrumshe zinu halafuti jani mwambie ninyi wananyasi mlo harumwe kote yokaya ija wakati na mrengeze kumlire mesisi na mtuamba sidera mpua no mshindane na mabani hanyu shamtishindane na zaza hanyu na nashwa hanyu sonongo izo kazi tuji sarmwe mabango yanu izo nongo ziri sao baneka mwono mrumshaja bano wavumba mruma amba jau tiswambe kata tuwavumba mana mmewi shangar jwao kaya sisi sindere marilekezo wanruada sidere mari wanusi sidon mari waparambo kazi ya ujau gujojo shindane jazba gujojo henda ula gujojo yezi tabu wizo mrumshahar mwemba na yinu ngani mlabioni ngwa washasho warongo wao shaongo aporte yo haku ye doi ya hembano banura waswili nenso banuli okala ndo wakoza wala ndo watoza mbabalu kumani wao donc kwa jajo jibi waze mbabalu kumani wajamo na afanye jau na yambilo kaya keruona ndo hao kando nzaze maludo nande asa mbabalu kumani haumhane kamru mshetida jana mwana adamu duniani baada mnyezi Mungu ya Mungu yerila wa harumwendi la wa harumwa mrumshe yabo kana ujibi wa quelque soit ko jambo wanaza yeye ajao ndo ngwamanda zinze jiri ebengetika ujani hense message abilio nimwambie ni nimbweshe ni risala nyi wananyasiri shinda naoka kamru ajaban hadeziwani mrumshe wa hele jamvi au hadeziwani mrumshe lo armeda ula haki na tsahe mrumna mada hunu ya jibulie ya reme hunu benge ngujoka uremagwa shana reme mrume ba mruma he ya mjibu yonde jisao yonde jonemba na yinu yonde one sao wendo bemri ya joka hendari mamrenge ndone mrumsha hime na mwana mmengwa wanao mreme angali rati tota wenzahi mparo na box hunya mwana mme na mwanamshe no izonda anuzaho wazungu kaswamba siwa komoro mparo na nraume wa misona nruwa shende mbio no zenongozo tse hansiwa heliza hansiwa yabu mratirenge fierto kamzaze maulida habano ala mbabalu kumana damalu kumani yende ujwa mjibulie zozo urisa zo kazitsulingana yabo hutrisha mwembwana yabo tsokobidile jamvi o sanctione vatu si wandu ala ula haki mrujona mana msheulo harumale jamvi hajabano adea mrati majibu yabo kuja wananeba ni haho yabo hutrishe yabo yo hamba ushindi habo kerimdo alale wando pande uwe linsike mle haku abanga mjwar mo pande wa hesu jane hansi banu des détournements de fonds za husana les associations haukayanga bo projet zinji bwa komoro ikauze projet izo projet kaonga bo za hiyonsi swafi uandwende sawensi ya hatu wakansi hamaka dodo heza nongo izo ukaheni wakati waja projet ya husiana na mbanongo fulani ya pare hau ya husiana hata zemotera za mamwe hau ya husiana na mbanongo tsoka yonsi wandu wao ndo watendeyo wende warengeze projet hizo wazitwalia waziveha zerialize hija bahi hata makatingo exigeyo bengo ambilo kangarjo humnikani materiel equivalent mapesa ngwa refuseyo wamena mndere mapesa yeke mapesa katsujo huja bahize materiel hizo ngazendo zuziwa suanga zuziwao harma societe za wonsi juu suanga zibalwao zende harma jirani zende zuziwa zenongo izopiwa komori nganyima zaidi ngamziju wao donc on fora jeun kotsi na bahanu wahera
koti na association, koti na miji, koti na daula ukartu wavumbua. Yabo wakati unurjari shemeza ukakartu jobo lekezanda babi. Karutu jobo shenkezanda babi. Na abonyi nyonyonsi pia bwa Komor heni mdungu tuwa bensium. Yentike no kake uhuma ukaketi na mfano. Banwandu joka waidu wafanya ndongo waka wandwa jina wadungu. Sheka hata zenongo za usana nedini. Ngazi detourne wao. Yabo kabati nsi. Leo nunga bajo proje za misihiri. Yanze sediwa. Mapesa ungebao. Longa bako proje za wandu wajamonze. Rafanya majilisi. Rale mansabuho. Rafanya mitsango. Ramendora wahela pitali. Wondo unono wahem Komori. Mapesa unga detourne wao. Nga mona wondongozi njiza proje za andi sabonsi juu. Raza daula za fuba makayoni. Nga mjwao ze nyumbaze proje he peshi ze jau. Zazi ya monziani. Zila sinongozi ndo ajina alamali yato detourneo. Yendo bem Komori ukuba luka ya waka COVID-19. Monoshin. Pwa waha la pitali mbili mempake jatimizi. Baba labwe timizimezi miraru. Na izoti wana la pitali. Izo la pitali. Ijeke lo Komori hataba ngar timizoma haminane. Nga sine la pitali el marufu ngyo balata mpaka dabaha. Yesha hasungezendi. Yeza zidi hindi haukeni ulo na mali. Yobengende sa yo uye kangwanzo ajiravyo banato balata Marekani. We hajiri. Haukama alinde ufanyo longo. Manema nasi isima maskini. Za nyumba za hatu zibako ya boma hakume. Dabo wanzo uliwe mba iresa hunu. Unremba biotom tsangoni. Unremba biangale nyumba. Nge ujeba kemba vijokoba kondole tani asima. Shamono na mwede mangaleze nyumba zahe mawaziri. Mangale nyumba ya Shehan. Mangale nyumba mbaba Lukman. Na mwoneho la ze nyumba. Ze sufe jihadi. Hasibabu inda ukama liye utarumu. Ekanga unamali ngofanyohe ni wanzao. Ze nyumba zao haa dharuba. Izode ze nyumba zaho wandu wa deturne ze mali zaho yonsi. Shako rangi ya na kefara ansana ke Komori. Ushindawa hanyumbe saa hiyo izondabo. Ebenge yabo mimi Tanzania leze banuka. Ija wakati wa Komori jisikinie. Haukawa nungatsungwambe zahe daula shasi siwa asinga sina zilonziro. Nada zinuzari hunda za husiana neze proje za miji, neze proje za association. Mimi lamna association ba ni wana na wana. Henu wakati siso jarimilwani wandu. Ngaranzao mbi nikeze dokuma zahanyu. Ngaranzao rifanye bila sinanyi. Ngaranzao jau. Zila ndongo ndibo kwe machama wakartu sediwa. Ti hifadhi, ti manatiwa mzima, ti lepetizanji, ti association faina. Na aboson ti pianga siyabu ngarjoka ngabo wandu. Walio haruma ze sektori kao ngababu hao misaada ya usedie machama hayo warenga watu maboshoni halafunu wajandongo waripara na mdemu manifeste na mdemu afanya jau ili hindi riwakuvre wawo hazira wenda wahambahula warengaze mali watu poshoni sa suifi isonga zijuro haruma ndongo zinchi ngamjoho na warabu wanje haruma madrasa za miji wareleve wanduhula wawaze wanazioni warenge mafoto wabalewe nzao wadunge na Komori sila mali zendo za atawa zitula maboshoni zenongo izopia ngizo mijini ngaziri sao. Na mtafagwali, rihinebora mbeda ulangu ndo na ishasi sirikena mbano ngonzima alikene fierte hatu. Ngojonda proje ya mjiandisa. Shile kombe, shenda atabuhari shizia balaba. Zemaliziliwa. Alamali ya husiana na rongo za mashuhuli. Ya rengo ambayo tuluwaru makonti ya mji. Wabuhandwala rubalato ndo akansipala wajipata bai. Mriendo rongo hakazwa idoro zihisa. Zenongo zinu, kwezi wananyasua Komori. Ija wakati rizamba ukanga zisikitishao. Zende hata badoka majilisi banu ya bloke ha. Zila jirmarakani zoza heze majilisi zansi. Radozi fanya banu zireje dingoni pia. Heze mali zobo za kazu wabahanu. Na wanduwaila uwararu wa mji watsorenga uwabavu. Warenga wanyisa. Gasina machamo mijini. Yaho wazaza hatuna na shohatu. Ngabwe machama kina mji. Ngabwe wafoma mji. Zenongo zila pia zemali mzishao zenjabala. Ujoho na ndwara arungwa lola wabahe mijongo nji wato wa ulamlone jau. Olioka utsinze mbezitiyo hauto wensuhole utsohiona. Ngono mjingu to walima wa mja to wazima jana marandaru. Wanjamdu wabidi balango le nsila uya to wazima jana manani. Ilande nsuhole nezemfule. Wanjamdu warari balangu to haruma wakati wa usiku zima. Mfumbili nzima ya mji uo. Goshindorenge haruma 5 million. Ima pesa aranga fanyiwao. Bwe jandongo za mjibala, weni mrapwa halawa, na mparoa lomanga. Zinu tinongo kaunga bidozi bakari mwemi jileo. Se association hata za mpira, hata za machama ya to arabu hata jao. Zenongo zo pia zinjio mala pia. Yabo nga si haruma uziro. Nina mjomnika ni mfano. Siwono aferi banu ya haja ya husiana, ne omsiri wa diamanuari, rikari wamba nyumeni banu, atarono depite umuri, harongo wa mbabi, hakahone sa zenongo hizo,
daina ali abdum kuba wa Facebook swamahan wala tinda ila chaîne libre Orlando wala Komoro Actualité la salasa wafanya mpango maususu murako jajibu hema pesa dia manuari ambayo tulabon siju no hazike agenda handal mimi ngamtsojuzi soka yemra ma deputy umuri lo ni wajaulo ministry wa husiana na Komoro Telecom na chindini yengala hakika wemru wakane projet ya sambi wende wakane dossier ya hesitant economique yebale rudanda vanu yensinge bidwandu ado kubali vanunga vandu aba wandu wasoma wandu ma responsable irresponsable yimru hindi responsable handanile mruji aminu kanga mkubalu kaze ngozinu ngamzinjio banga mjozi shinda yekati na uzishinda njuso mhono shati uvantara wakande nado paro kaminde dhamana wa sektori fulani hauminde waziri wa fulani hauminde director wa fulani bamjonda mshahara mjodovumbula na isimu no mrudho amana de ukubali zedo amana ngamjozi shinda ngamrwayo ekati nde njashinda njenjuso mhono nambi njashinda shami minga mtsono kanga wandu koni sikungwa jitrompeyo tsintsuvumbe sirika la kawandu yosekti wandu ajijuwao shamtsovumbe machama mratsono kare mrola ka waziri haomrola paro ambaka directori hanguvumbula na diploma ilo difu wababa hatu wakaupi halavani wakaulima lavani wakaufanya ndongo zinji kao doa wahe muhanduza hatu wakahimile miji heni ndongo za hajao hona mrumbaba mzima ajusa womhono jawa to wembe anzo itinzo armwe majilisi ya mji hono anrababa ili wajuso mhono ambasindera renganongo fulana armo mji yena mwedele wanu mentelektueli wambango ona mapesa wajendongo za mji mwona waondo watawa uhandani waondo anga mizoze mali za mji handani na wanrongo wenjo mijinilo wasomo wambanga wondo abilare ngemi jaba hawafanya reform ya mijike miji wa ustarabu haledara o delinkansulawe bahizo de kinyume zonde za jazazidi haukaongo upiri rahana laze wa hatu wakawone shingazija wakahona hayo mijini wakana makalma yo ambandu weshie haankli yabole woyinu kena ukiri lijeruzulisi wa harmandongo kao waja u generation anyumeni Komori sha generation kao itawana nezenzia yondere kwa lina rizambe wanduwa elewe wakubali riti hadalo ani mrujorongo hau yanzihe zilangizo Google mduna tsuendarenga hole ukaba nuankli na ufanya rongo ondizo mriaonesa ye depito murato jondake ne dosia yesu mdobi ya sambi yende ya ivurize mbanje uja watale otso ya kausha wala wandu ya kawakwize jana ihondi hoyaliyo ikenga mwanadamu joka hukubali banu leo ukao yimrulo na ndongo za ushinda propose bahanu c'est bien normal hajangwa mbokaya haparo wandu wao wewe mapesa re entrepreneur ile mbiabida suvehazi hawapara ko biro hayo assemblee womfanone ne sawo harmazano ngosi chiro sinu hendengu uziso kabano mapesa ngwa abe habanu ajara alingabi behazi fubu na bonge mkinoka dia manuari wajana mapesa menji rahana ya hisabu la afanye hazi hariwa mjibu wa maboka yao muhimu hazifanyi rahamba abo kajajwa ya mbadongo zasa ya wodha manendi ya wonde akanzarenge dosia sambi mriato jamba ndongo jau yabo zisabo bai na wemengo mwandu wakaukata shawi rwandu wani kwe hazi mruporte plenty ndambe kaka msurongo aba nabonga mjozi rongolo mahakama yewe hasaraho ndiwo kwe dhoma na mengoni mwema dhoma na yazi izo pia ndizo zanzoze ne soka ya banu ngabandu ikaw makati ngwatsi ngoja warongo abantu shangwa tsingo fikiri barango warongozwa na atiti izo lazila za hunda shehani we yaka Komoro Telecom ya subuti enda harmwe enazra ponzi ya banari kajako jokaema kontablo wa hahe ne makesi bala waka detourner mali wazitia harmwe projet anazra yabo huno madhama na hindi yabo ye bilan yaho ya mwezuko ifanyaje yabo ye contabilité kahonesa nongwendi ye service gerhashi wakauhambia yabo hukadhoma na ukafashirikaje harma katika waka mali zikamjieni usiku harma zekesi na balanga tsingorengwa zetu la mahala halafu kutujua yabo huko ukadhoma na kuangala hindi anodhoma na huko kansa harma nongwendi hata ho mahala pia rongo na za excuse hizo wanu timadhoma na dhomana ndende sandongo ya wasila uyashindi hamba tishindia shadhoma na johenda ta yatemrupirizo aka uhareje yangare mrajina no wautsima dhomana ebenge bano emiji ikanga bozorenda kairi wala wazee wa hatu watu some debe ba wakati wakanemiji wakamastehi wakashewo wakandongoza kahenda tsikhalfonu ya sana mtume siringeshi wandu wakaurongo wa mjini owaze wa mguna warehemo banu waloleo ngamumlabioni na mangalarmwe miji atuleo yenusiaho waze wabakine shinga zijasha urongo wanduelewe wajojo udezo atengoni wajibule wandu wangwa washashi wahifaza generation zinza jazalo la hingadabaha wangwa jodezo atakwa nojo ambilwaje
haukawa wajana vantara no karibala wambo kama directeur au kama ministry handrongo indi kadwa ministry wa Komoro dobe yatu joshindo kaya ikande zenongo za ministry wa Komoro ando be yatu joshindo kaya ministry Mwenyezi Mungu ajalaba atuenda ata fatihunde umevalio ni nyonsi piano mkontroleni no msanctioneni wa simple secrétaire donc yabo mimir jabanu jenma bienuka ngasi haruma msuiba ba Komoro ngasi haruma msuiba ukaya wase shatwari shitao shonga rimana madahilo mijini pia ritambazane miji mrawa jumrambani hata haruma mji waze wa mji wanu wakantineze nifoma mji jao ye miji wao balanga bo wandu wasakanti bala hazikundi hasibabu de ze problemu zinu ze association c'est pareil benge tijaba ntijana fikira njema shabona denonse fulani ukaharenge maliza hii association ya wefoni kaushiwa na dendushito hindu batsambe haki yabole wo yinu izo pia ngazanzoza ndisera nguiho haukami kale umambani banuka ya banojo kokara isimaudu uonde ulo manachama ho mjini leo heni mrutu jobira harmona mji hauyabira harmo association ya mji hauyabira na nraili ya shindana na utengweni ya jona mrandwa kaurongoa neni mrajo ojibalia baho nrondo alo mavekele warengenso anzoendese de mana tsondo son amumnadhirion uandrikao waja warifubuka hayoni harmensi ya hatu wandu andrikao kwa japaro oze wanjiye tishamasha majilis tishamasha toarabu tishamasha mpira tishaskutu tishambandongo tsoka yonsi pia no wandu wawe hondo malaha wala waadabu heni mru ya abira singapora tsubira mona mji sharibiri unraji sheni mru ya abira mwemi konsionsi pia ihomala haulezi homala hausome sana homala haadabu baheni wakati mru ya jamaha no arongo wao ya ushinda joheli ya arongoziwa na namna joka ujibu shana mwende maonensi ya toba niyabewa leo ukakwedi kweli ngamkubalio kafatihu ulamri ya somamaro kuyatuka ushindo heza zenotizahe banunga wandu wafikiruka banwandu alalahunu yenda Marekani aruma staji ya mbaraso ma Marekani na toze diplomu za Marekani na zitowe halafu abonga wandu ndiso kweli kweli uomru juzi yaka usoma diskuru yabo yaka hamangu usanvio na mrensi mtije hata haka uvumbua sidu azevidwa mje taba ngamjo hidunga ngamjona majali komenji harmezi inu ngamumnadhirioni wanduwa sawa ndisotawa deja na mtohi mabaha toana wa hawa harmazerezo wongo ajoruba watawi bimare ngensi mfanya mashinu shamasha mpira haushinu shamasha skutu msubuti mrenge fatihu mumnikensi yambari fatihu ndoneso na mbabaha kanyo abatakat shindari fanyia yabana nyinyi ala alhakika nyinyi wa Komoro na rubo mangori zambi bala nyinyi ngamfikuruka ya l'hôpital el marufuila ilanga mudidona ndongo ndini nyinyi ala hakika na tsoba umangori yambe kikomori ebale l'hôpital el marufu ila balanga bandu espero ka kweli azali ngujoka huifanya etimizi yashinde efanyeke l'hôpital hii ni wandu litsingohone l'hôpital ya hale to shindo belwa yonde l'hôpital ya hale ngamfikuruka l'hôpital ya darima jana mangabi yonde joka ubelwa baijeke na madaktari ngwatsingojo ko shindwa no rahafura ngwa hela l'hôpital tsidema doktori do urahafu oto shinda wa veye zenkudi zijonje harme etage ya bili hawore desho sewiho vane za atende zohone sezi jao na mtafaddo alibaba nukarna ujao silo abanu henu wakati bawa hambanyu baba la bafanya amelioration kamjono kawa école de pêche yebo ya wa hoifanya yaita wando hazi wangabi hazini yaifanya ndongo ndinda ngonsi ya wao ngasina majumba muhimu harumayensi ikawa majumba yata katsutilwa manani nande lise Sedi Muhammad Sheikh ikawa yode ya lelo wandu wao ya wasomesa ya habari hoka yode symbol ya Komoro yerende ha yela pitali ya hombo ya fanyo aboni sambi ngamona okanga bonsi ya jokuba lukayangasi harmu wakati wa decentralisation yokanzu wani washinde wajikimu wambango na gouverneur mwali wajikimu wambango na gouverneur ngazija wajikimu hakwambango ma autonome shesha nzwani ngashiminyi wao esha mwali shiminyiwa ilandu pia jaji parsemoroni yonsi nda ibensi ya paronde la usoni haba hanu wazima no wandu decentralize no ili heni wandu wakene namna yosirikwile uangazi jawa joenda nzuani wende waoneze loteli zilo hiyo wala leho nsunda ruhandongo fulani walibembabi wende moshindoni wamali wende mwali zenrofi za hema na nyasi beanrithi zishinde zihulo azibala ujangazija shamje mkubaluka kweli nga mkubaluka raza lingwa hela pitalila richona madaktari woronorlo na zambrozi la rutsoshino da madaktari wamanki ma sage-femme wamanki ma specialist wamanki ma generalist nga mona wate ma garde ma médecin de garde makatimungu foya abo hasibabu kabale médecin go hawalala médecin mzima ina modema onela hospital manzomu wa heya tijidari 10 ilanga mjoka tandu ndini hula
Mintu shindelewa banunga bonongo kawo andungu atalihani hao na mimi tsilongwa banu tsimambia nukaya ye Komori karitsi na releve ngam definition yorangu njozi ya bansanzan kemle ye Komori karitsi na releve wana wa Komori wasoma ngungu jore hemwe nusu wafa mubarini pia ngabo meline tsizo zitsohoneha ngabo anatsao kumenara wa londa hobeni wa mdobi yaro haleo metro larifu yendo ya watsahe ngabo atulwar mala joli langu turki hato male ho piazzo huja waonda wala wahundaze doktora wajokawa siza onalo na semasteri o walo hunu Faransa o haja hunu kwa jaso amenimraja ngutsahamesha hizo ya Komori hata wandongo za universite anja yongu plonge wasawa dola wa regulariser situation yebanu banna mahamitsanu hauma hamine yebanu Komori ngabajoko kando yafanye hazi Komori ngabajoko kando eke hazendo buharara ngwa jafani ema specialist wa joko kel marufongo ndahu ngamfikiru ko wabushi no walo ngamtsungwa mbemizansi majirani no walo Dar es Salaam no walo Tunisi waondwa jokola wa harumansi waliboma pesa wa hunrombe nruali walola pitali wa birela pitali wanaho wakelikoli waje Komori hewe ngamjihadao ando be Mkomori joko shindali be daktari mwabonzi ndo yezindai ni wandu mwashindwa ni maretrete wa zuizira na zuizitsan mwashindwa ni mafundi wa zuhimfukare rali zuhimfukare mtoshindo liva nyenda ni njoko da marenge ma specialist ma professori wala pitali wa je Komori ngatsingo jo hadalani azali jau dizo wa Komori wa kentela pitali na isenge jo hiseye hisa ni wandu mlona ile lobala hata gazi toshinda nrafa wa sababu gazi yezu mazankudi ne zitada zawo la zankutu ho bloc operatoire atama katika batimwenje mmono aeroporo juzandro akahenda mbio wahimi wafanya la kei ho hata ulamwenje wazimi yabu kwezi le jumba longa li jo hisa jaya hisa nsidi wazo karikana jumba la nyungu za mbaramfikoni lenda atali rendo mahala ndo mpira zinu ndongwe kao zansabu ho ziloba nusifanya hao riwono bake stadium itsami huli yende pulo eziri ibaba je kotilo arme stadium aluzini ya ikoni ino to biendi ibanu garjamba indongo ani ngala hakikanga mkubalio bwa Komori mtsodo ndo anduma chodolo bahuka harabo jau yela pitali anyabo yo projansi ya kamili yonsi mji ngauhimisao la pitali ngauhimisao le koli ngautozi kombe ngwashindwa wantame projet nensanu sanzima ngamjonda arma mjinga mjo uona ze chantiers lo harme miji wakatuzima mamtodofu mbansujini hatu siono pare kulondora bilfala kitulawe parambani siono pare tulao hunu ahema na Abdalla Abdul Hassani siono pare ya tilo asadani siono pare ya tilo kandani izo chantiers za sutimizima hamine za pata zendao kamjonda mkazinga mjonda parei kamjonda mbeni ngamjohunda parei ngamjohenda fumbuni ngamjohunda parei waode miji wao yoti chantiers za eta bayunu ngasina chantier nzima la pitale marufu rangonsi hata leo yode zonongo azalati ngovumbulanizo mahaminane ya la pitali mahaminane ya la pitali nzima iyo joke fanya project sana halafu wa Komori waramene wa harumana ndongo amanda wao na balazema lizile mane projet le treneyo dokaili do tamali werenga utoma boshoni wa Komori hakwatswele wa malazema lizibao ngamndendona yi ni wanazijana mwamba msomo mjikaili yo kabanunga mhimilao ndongo na nyinga mwele wawe realite zenongo zini yensi hatu kenojwa henda hana ndongo atite haliyo iyo mengo ni mweze kriteri zansi maskini densi ba wahaliko linzima ye serikali pia wairenga ambari balensi developer hai izo ndongo nziro unumsiba mzungu wa Komori atsoba lo hamama gunjibahi bwefanya mbapa tsombabi hula balako lensi ngendao hai hata maji atiloba hanu balensi ngendao be majinga atilo mala fulani yewe riwonozi nji aliswali habirabu aruma mahamiri wa nusu kabati timali tinzwa ntingazi jabangu watso mudiria yengeze mudiria zila kasjaka wanatwa Josomanda uri Josomanda bwaka mabanga homala pia satanga bora jwara unaona nyumba wao hamana nyumba Sentinel ramba hula bado huzo nyama waka Komoro mporomoroni waka ndongo fulani waka ujansole abo ya mafu ya wazazi waka uparo soporo wafanya ndongo fulani ndongo jau ngabo wazazi waka unda riso rambaza ndongo zo pia tare yali swali mahamili wa nusu homala ali swali ya reisi mda wa mahakumena mfukare hondi hazali ya eshue na wala mala kuzima ebanu ngamjoka hanza mrambe ndongo hindini mrensindasi ebenge kwezi wanama watukufu
Skanzanje ni mweleze ni vanukaya na rijuhe mjuo kaya nga mnadhirioni yo definla soban yeye zinu ya hemana wazali ya mbange chef de gouvernement si darau kwa na ufanya hata ndongo nga bajojiri kafa zero la tangabura hanezilio nga mnadhirioni haukayanga mumdefia ukakatina hata mbanongo ye juao a termu ya kwende sansi mbabahira rangu haeshue kojwambe mwanange nandazi vanu mtito jamnyansi vanu kari bolto asoma u fardina asoma u barufu asoma u fulani izo ndongo mbili tafauti na hwende sansi izo nyinyi waninga mziwo nao yendo biye ministre harmwae wanu wamba majoke watende bala ujoka ujabanu yarambio kange na sektori nzima harumwe ministeri yahe ya shina development au son zamba bani fundi watu sedi haruna banu komoringa sidi ngoni wa mwenjo vumbalo komori wahe majumwende ule nusiku ihoti ndu hoa nada mwende lao leo yeka mtono kabo sirende hapu beli hulandu watoa latsezo bizwaro jabon si juu haruma katandwa lo haruma mwenje wa jua mwenje wa hopepo mwenje wa he bahari mwenje wa husana ne volka ihondi hanrwadi oleo ike komori sisi ngasi haruma mwenje wa urumia ye gazuali ne majuma izo andu watawao zilandu watawao andu haruma za energy renouvelable sisi ngasi mahala wa majuma zila mapesa zitingwanza zidohiba na bongo joshandwa ringo na nkili waha homezini wabala tekniki waja ya hindine teknoloji lo komori yabo raha karja wasuli ebenge kwezi watukufu rikau jarmeleze ni banu haubaki haruma yesuje ya ukaya ija wakati mkeradhi ye miji ze association heni mdu jona mbandongo ikao ngendao alankontro wanduna wahimetifa kaukabanu yeshijo ule la ensi lizorjo uziyaleo sheka rantsenongo zaze de tournoma zaheze mali zaheze proje zahema chama ya miji nema chama ya husiana neze onje zilobonsi juu ziwanaoneze daula neze haki za kibinadamu no wana wa viole wao nema chama ya himilia wana neze nongo zahe madrasa zende uson zemalizo pia ngazibwao ngamumnadhirioni ngamjoo na nduwa loya bodari muftari jau wandu jau no sonongo zila pia akawa ni kwa zui majana matsanu bengo jomkino kabo zui majana maili izonde zijo wasilo bahanu shabale ya saya yarengo akazwa bahanu hinri namna ya picha lotonesa ketina ya mazirewe ketina ya wandu jau indensi kao ke japaro toalilia yensi ya komori indensi kao yezilo yabo ke japaro toalilio kaba maudu ngwa jojo kawawade maudu ngwa jore nga retrete kwa japaro jitoalila deja ukaa na nifanye mbare formo vanu ya heretrete shere sanjo kaa maudu njenunde zangu bangu hawa ndunga dingoni vano mjojo kaba naba maudu mjojo fanya vese njenunde mbadrwa no isho wawona ndishware nga oba ngo hamando wabushi wotso danza wanshi usiku au siku nishilio shene bombo aju yotsi to abia yotsi maleziansi ebenge kwezi yondo bana kanza ndongo leo ngamziyo banunsi joka mleju mwabantu banjarongwa ha ushashi na utaso amaheke tsokanga makalima banu yanja atoke yauka yotsile kihangu na homba Mwenyezi Mungu anaama ikao sijaba nsibehaze message washinde waelewe ukayonde adabu ya utsongezo wa ndwari dunge dena mnarjo jibala banu sheka mjibala namne ndwaji tsindasi tsindani ko jonda mvya jake nsibanu ya tsodo shanogo za marahoni nenda no huja yabwe sayo ambesanu ngwa jopusha u TikTok hako hiyo ndio zenongo izo za sazantiwa zilona machama group ya lo yabo ikao kwa tina nongo tsoti ndizo nguna wa hafadhi bao wana wakomora madasi yabwe hata mpakanda yabo ngarjota swamaha na homba Mwenyezi Mungu rijeri wasili harma madazi ndwaji inshallah taala na homba Mwenyezi Mungu wajowana wa Komor wajowo na mandizo manama babanu lebe ala Ibrahim Traore zo wafanya warmazensi za hao wananyasi wanu ikao leo yinu za Uthmani Sonko namna warengazensi za hao kao wasana wafanya ndongo sharitike harma ndongo ikao ngarjojari zinase rikubalukari mwana wa mrika wa hasahare ngensi heka za kifu ngwanzo ya hense mwana ha interesahe ikabo ndo bandra sulio haukaya zenongo zinuse parei sidoandu wa siasa sidoandu wa walo harma miji kabati mruo noziri sao sha wala wa hafidi hangwaride wanuende wa negosie wanu maupoza wanu heni mruani kominariala njonda na lala waranse mara yangari jirema uhunu engeti do andu walo harma zerezo zinua donenseyo amfikiru kensi rjo karkazo akaro ebenge na msodo romba zedua Mwenyezi Mungu ari hafadhisonsi pia yari nikeneze mvu ne jitihadi yo wananezonongo zinu hatazi waswidi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.